pas dah training ni rasa lebih semangat nak buat paper. Oh, betul. So at least kita bila kita tahu macam mana nak structure paper, bila kita jumpa customer pun kita tahu apa soalan kita nak tanya. And then apabila bagi bahannya. So bila kita jumpa customer, kita tahu apa yang soalan kita nak tanya, and kita tahu bila customer tu tipu kita. Bila kita jumpa, kita minta dokumen dia tak bagi, so itu ada red flag dia. So thank you for this training. Lepas ni customer tak boleh tipu kita. Terima kasih. Jadi report ni kadang banyak highlight on the public authority and also apa ni orang nak present kat saya. It's also important untuk the police, legal, the stakeholders yang faham what CC apa ni as mungkin CCB lah, CCB nak from the paper, apa tujuannya, apa ni, everything. So it's part yang bila Datuk explain pasal how we actually interpret the ratios. Not only kita tahu ratio ni apa, macam nak kira, kita hafal apa semua tak semestinya kita faham. Jadi how actually kita interpret so that kita boleh improve our credit proposal. So and then dia punya Datuk ajar pasal the 5P pun is beneficial because kita boleh summarize our credit proposal nantilah. Yang training. Yang training yang kita pernah pergi tu sangat detail, sangat banyak. Tapi yang ni is very sufficient lah untuk kita prepare very comprehensive credit paper ni. Dia lebih teratur sebab dia ada executive summary dulu kan. So that kita punya public authority boleh tahu ada information di awal tu lah, whether dia ada risk ataupun tidak, and then apa kita punya position, kita okey ataupun tidak dengan proposal ni. Okay, so kalau guna 5P ni dia lebih structured, lebih tersusun, bagi yang nak present tu lebih mudah dan clear dan lebih confident untuk di present. Dan bagi approving authority pula lebih senang nak faham, senang nak tahu apa sebenarnya point diorang ni, sama ada tu object, apa accept ataupun decline. Saya pun tak sempat mengantuk 2 hari. So, Tak sempat nak mengantuk. Tak sempat nak mengantuk. Selalu ngantuk. Tadi memang. So, terima kasih. Dan apa tu, dari segi personal memang saya banyak gain knowledge dan lagi clear untuk buat paper. Dan itu tadi. Joining this training on credit, and saya consider this is a one big exposure for me myself. And saya rasa for this method as well, dia bantu saya untuk faham how it actually the corporate banking work in drafting dia punya kesenangan and everything. So it's things clear lah. Saya belajar pasal kredit flow apa semua proses, jadi saya faham lah apa yang diorang borak dalam meeting tu. Kadang-kadang daripada awal saya tak dapat tangkap, jadi saya dalam belajar dapat knowledge ni, saya tahu macam mana struggle diorang buat paper. Okay. So kita plan sebenarnya untuk adakan training macam basic, intermediate, advance. So nanti in future kita ni lah. You made me crazy with one touch. It felt like love but hurt too much. I'm lost in you, I'm lost in me. No way to breathe, no way to be. A wave that whispers you're still near, then fades away.